tiba de nyaba be so tiba la so hoda ni da nyai ni du ke de la tai sepo away ni du yano ka sa de so phita thu ba adage du ba tinya ba la du Australia ba ba ka tinya ya la ya meweda ya ta phu ga la pa do ya ka nyam bloody crypto ta phu la we Sydney New South Wales State la ko Australia pay ya o w nili ya o kisi ya nili la Australia pay da we do yi shi phu kho phu ya ma da yi phu ki ga ya moi pa di du pa adage party sume ba tinya la Singapore ya mo Elizabeth Hla meweda ba phu tra do Peter la o da ni ba mi de tinya ni ba de ki la ya phu mi la tra do Peter la ya math ko da la papa do ya ka nyam bloody crypto ta poi de to la da phu ne ra da ga to da ya ke ju tra de si ya ni bu li ma no da o da ti nya yi da da klo de pha du de ko da ba da ti de pha with a question and answer the Q&A session ne da ti kwa ti do de pha mi o ro da hi ku hi pha de ka ma no you some hotel try to the matter shall hold on yes but sharing of ideas the lamana that hanya ye ke data you only but domana khoti ke do ba kwala biblical perspective la education also you know ka sa la ye do ma lu a tho ba mu ye ke do ju tra ka le blog yesu ko mu tho bo la hoda ni da ge we ni akadu la ye ko ye ke ju tra ka la thi ko twi ni ka sa ya ba mu ya the Judra ni go I got a kind of do educational reality like current children and youth no the nya do you focus ado to learn but ko nyoko ko tile ta lo la luba yusumo la the biggest challenge la ba ka lu di pa ko that you can focus at several name the mela ye experts ka ba na ora ye ta le khoplo ye ta tv de ba ani ye do pa phla do discuss the sepo maybe da bagal ye di do ye ke chu tra la Australia to ye do pa phla do da ye ta le khoplo be di do pa aga ke tinya ta uta la Australian state or new educational system ala kan di do sika ba akwa lo the set sepo that the lucky to do creative solutions because either lost of potasa to potasa the pala le ubala tia koga papa konyo put the pa the ratama the pala copy of mege kola mege kotile mege but la tia globally but papa current diaspora or globally hodane because ma the godile Kasunya creative solutions to the papa get go on. But I need you to me do expert banner without Silla when you do your dishes shella without the Uyador your experience will a job when you do get the good amount the Hanya law. So good your partly saucy that you think Sarabaka your quality internet research they got saya commission la with the education lucky kita la theology yani bagi kita la seeking the truth no kesaya ni meweda the source of all truth kesaya ni that pinya khoti la with the go wa ko pu di ba ko ade go hotane the nyai ya lucky to ne give napa ke dila education is seeking the truth alene kesaya ni meweda ba source of all truth the alarm you ha sa de sili sa poku ne me dewada yeshu siba o yeda yeme clear do yeme ta Takator dot damula Jesus is the way, the truth, dot damula and the life. Whether ne bata umune gido journey the color
journey တခါလဲပပကွာခလူလာတမီတာတော့လပတာအမှုကနေလာဟောတာနေအစုကတနေဒူယေတိနော့တော့ကြီးပတာဥပဒရာဒုပုတရာပပအလေပကွီလီအဝဲမီဟူတာဖလာလာတာစီတဲလော်ခါနေGod omnipotent omnipresent omniscient အဝဲနေတာစီတဲလော်နေပတာဥပကောအဲ့ပတိညာလာပဒူနေပါထောဘူလာဟောတာနေသီဒါလကဆိုင်ကနေပပလေခေါပလိုပပလေလောအိုတော့ပကတိပပကွာခလူပညာတာမီတာတော့နေအဆုကတာရီဒုကတနေလားဟိုဒါနေလာလီကတိုဒိုအစဖိုအစရတာစဝနွေနေ the fear of the Lord is the beginning of knowledge ပေါ့နော်ဒါပြရနေမေဒါပညာခေါ်တိဟိုဒါနေပတာအမှုနေပဖိုးပလီတိဖာလာကျိုးမေကြီးလာကျိုးနေတူရကဲကျိုးတရလာဝနေgovernment ကျိုးဒါနေဒီbut there you are to ထားဒီဘာတခွတ်တရပါI'm never get secular government school ဟိုဒါနေဘာသာဒူလာခရီဖိုကျိုးဒီဖာဒူ where they focus what a god look at la da pinya ywa da bitsi ba la da do thole thole ba khaka mai ke te a do thole se bo ma khata ki da glo we ne ki ka khane du da wisdom no education is the pursuit of wisdom ho da ne di do asodo lui so nui ne wisdom is the principal things get understanding so le pa nya klo du da ka do ta akhukla ni mitaku thila mitaku thi do mani taku dasa la dhamma khela ne dige la hoda ne bwe thi ne patiba la pata omubu ne pursuit of wisdom khoplo pata malu mando ne without the right posture before God na bwe thi ne la yo amenya ne but malu mando basta do but ne ba the world view you cannot rightly understand the world but the number how could club that uta de pa mide me ba la kasaya da heta khoplu da malu mando ni la ga da khane du Deuteronomy la Jewish Torah ma no li Moshe ye be de be li Moshe aye ali ye be kla ni me ba but na pala Jewish Torah adi du both the layman the baba I came up but na hu ba adu dot sepo basara patra de du ke vinyala couple lisosi dama lo de pa the li yemoshes hado hu support nui he bwa da gi da ba du ji to paka maluma dot populi de pa no do takatu de pa ne le yamalo na le mum satri I ba ula na taki pune la do na ba to ke thoki na phone li lo order do na sino le ni hibu do do na po clear no when it kisaya de bala khoplu limoshi kisaya de bala ba odo ba tulo ba phu pli de pha ne da redu gita ta kha sikol la yogo sikon la oda ne pake chudra da pita ma de me da da we la mo no Torah da to Torah ne du me da guidance with da thulu teaching oda ne pake education da ma de pa ne me da biblical biblical significance ne patiba ne la no we da ga khane John 13:13 ma no you are so to see that the see then ne kasa khri ne awe telo ta thu ko ya la tara do kasa lo ge di imita ni lo pakwa ke la sa to khai me weda kasa khri o do ahada o la ki kita ala sapha ma no awe the aple bo de pha kho do pachi ba the significant ma no da ge ka do khala awe the aple bo de pha kho do awe ata mu do lo nya ne awe ma data la a ministry baka da thulu me ge da he ba ko preaching me ge da ma blada ge me ge ma no so particular da sagada we ne me weda significant sagada ministry da dama wili
away thinyala da sakto aloki dane away he thuki thoki a ble body de pa la da thi kho la nami pha kwe le pha kwa ke liu ha sa de si da sa la de si ki de la de si nui ne de ba ke ti ba la mo no now that your Lord and teacher have washed your feet, you should also wash one another's feet, no? That I have set an example that you should do as I have done for you. The Kasakri, aware Thulu aware the apply the but the call the aware hollow that. Where me with that rala, but I always hollow that a mer apply the pa ma either aware ma did little me with that dagi tabada kala you got either you get you the yeah ni batagi tabala it's education is serving the people, serving God's people. Mana la you got it. Yet that you napadini, whether Nikasakri me whether that do dead atapita madripani me whether that do dead the color you got so polu da umu la limada sadokisiki as her put your yeda igini po yuda po uplela da su le gilili abu do yamaloli le wipu ila so dama lela khoti okay so aware me weda patibala so polu da umune aware me weda aware kola da le wa yuda po na very proud Jew aware ne ama ludida Torah thit badi to yana pala Torah ne argue wa yuda pudi pane where the root hoda publicly la synagogue pana where the temple pune where the root where mudilida mukini every Monday and Tuesday where the my public reading of the Torah that where the malu the go di to puta o pata pa khala khase ke he kanat ko yak lu tha the kamalu the go so where the Jewish go ga de khani la damalu the pa damalu ma do the keeping of the word of God where they ula ataki bu no where they neither kasaya de to neither so much de to where they ma daily like generation by generation pasaro aware ni the mete pana neither baku the ga do so poline no aware the aware yana bala aware your research that kind of where dela where malusi got Stoic philosophy Hellenistic philosophy hodane aware ni ba takuba thela secular education sikola kama loko yesukumo so polu ni be pa phet aware a foundation ni me wada yu aklu tha with a amwe ma lo athoda do worldly secular aware da o the a context la sakato ka ada ma lo di ba the kasaya thuo la kan get ho w da pola the mete po yu da po ba so la po Gentiles de pa mo no da lo ki kita ni petinya lo so polu ada umu so le ta la atinya ge yu aklu ta so he found the truth and freedom mo no la li yu ha sadu ho la pa ni la pa nya klo de se po li yu ha sadu ho sa pu ta si ta de la ta sikine Mata di ne do Yeshu siba wa yuda pula asukina ke od pane tu me o me sula yeklugata bu dot tu me yeple yebo ano ati lo dot tu ketinya damita do de kama bu ple tu lo so do sapoli de to na sorry li do li so si de to yana bala so polu de akata ne awe tinya ki kisa kri no bamle ne awe khoplo awe klese ke thola klese da la tinya you are seeking the truth and knowing the truth mono la kigita ne awe ni ba freedom mono awe ni ba tapu ple hoda ne ye do link ki la papa ka lu se ga awe du papa ka lu
okay du pa du kada pa okay pa ula zu puede pa pa sukinaki ta ko ade to ni lu de me nothing new mo no pa tinya la pa bundani la pa sukinaki sa kridu pa ta tinya ki ta mi ta to do po do pa ta ta pu ple le mugoli ta lo ta thui di pa akla ni du le po du de me ta thu sa sama ba sa du pa ta o mu ni ta mi ta we lo mo no po ta ba sa do pa klu ni di to pa klu ta di pa le pa klu lo so di de pa ni ya de ga du de ni topic ho ta ni ye do te du le mo no away education ni me wa da away ni one of the commissions ba ma ta go da la pa klu di pa go wa kla lo so da po di po ta di pa pa tu ta ta bo di pa so da ye do le ki la the next chapter me wa dot color Korean children and youth and educational reality pa klu di pa ke ni pa sa tha la pa ti pa go la la ki de so ba de so ba du la pa clear no la kothili mege la dekwo bu mege the tiko to be ba to be like current diaspora nya bu ni du patala khoplu de ba da patalu de ba pata o da khoplu pa phodi phota de ba da malu man do education level pa phota de ba ko de a vast difference man but gap the kind or very a huge gap Puta di pala ola kola kopiami pa klu pudi pa la ta pu ba de pu ta uta de di tola pa pu di puta di pala tinyala mana pa pu di puta di pala ka tuli mege pu di puta di pala ko ta be de be la tia ko ta uta da di pa di de be da ka di to ba asara de nya ye da focus ta la pa ta tulut ne lo education la conflict zone ta pa kanya ko bu ko tuli da ko bu da de se bu ba mle ni ta le khoplo apu kui sa ro le ye o Australia ni pa ta le khoplo ni a de ki du away la mo no la pa klu de pa ba tu ba kho ba da de pa a ko ni pa ti na thobola da tu ka pa ho da ni pa da de pa ko di le pa ko kwa ko mo no Asukita do education level puta di pa ni the pata sa di pa de me da displaced lo ariki bale khoplo ta uta tu da mana ma phomege da amyu da aklu amyu mana but tibala displacement in education patibala when they do it's not anything new the kind of do disrupted education disrupted education they do but amaluma do di pa ni di pa huta di pa hokudo bi la ma sa tha la covid ni ta pi ta pa ka nyo pu ba hokudo bi la huta di pa ma la khoplu da di pa disrupted learning the chu di pa government di pa ki class agriculture la continuation of education da tu lo ne lo di pa ka sele ta ki ba ba go ni to mo disruption to ne we class ko ga de ni to pwe ti Australia ne pa ma online learning the blog pa du tu do se do du ni to phota ti pa ke ne ba access to online learning ne pa ju tra ti pa le overnight la pa ta tu lo ti pa to la online khala ke se pa phe ni kha pa stress a ji la da o da ni lucky the particular then you need we ma khay ma particular normalcy ma no affect when ye then you need nya kha pa ju tra pu pa ta chi ma no fatigue educational fatigue ni when one of the subject ke yi so mo khasanya ba ka ma lu a ru do ba kha ta wen ta ku wen ni sikon la the papa lu pu di pu ta de phala conflict zone ba ka with the ba kwa seme disjointed education no la pa chu di pa ne pa o do pakola scope and sequence tala the ni ba the ni go ne the term go ne po the scope and sequence but ta tu lu this sequential learning ka ba o to ni
Basa do po di party ba kwa seme whether disjointed learning mo no. Da when you do reality la ba kanyo po di pa lo so da la ula de ko bu me la ko thule ko bu me Basa but there di ne so la mo no. Me away di do me da reality la basa do da pita ma di pa po ma do lo mo no. Ka di da pagati. So Muga Yedetholana, COVID-19 in one of the major contributors la educational implication of Puta de Pago, local the global events de pa la Kikto Kisi the Dama Pomana de Pamana, the Akane Dida Put Puli de Palakopiobu, Batiba la Babliba security risk de Paco Mono, with the latest with the Lakila. US withdrawal global fund di pa mana US aid fund di pa affect di pa ko amala patiba to la the again latest they do look up your when do natural disaster papa glu di pa ka khoba na ke ko oda ha but the tinya ba no ho da ne but data di pa khoplo events di pa we ne a unique challenge to the pala pa pa kanyo podiputa di pa